Shock Santiago 1:25, 2:8 y 2:12. Uyalmah tank kichkelem yuntzil. Ilawiluk aba le la el tam, yetel uyal ukab utzib maho. Yashe, ujahil yalmah tan. Santiago 1:25. Ukab ele unohoch yalmah tan. Santiago 2:8. Osh ele uyalmah tan. Lekutzik halk abilo. Santiago 2:12. Le la juntziba le tiemu beital ushululobo. Mateo 24:35. Kaan yetelume bin manakob bale intanobe ma bin manakobi. El Yash mu yantatech ulak Dios. Éxodo 23. El ma meyastik ídolo wa imagen. Kakati wa baash wa chimpolte. Éxodo 24:6. El ma tumbash nakech yetel awaikaba upalilech Dios utzokole ma uyat anechi. Éxodo 27. El kahaktech sábado kabaite santo kilich 6. Wakpekin ka meyahnakech U7 ukpe ukini hahal Dios. Mishmak techka meyahnak. Éxodo 28:11. El chimpolt amama yetel atata. Éxodo 20:13. El ma 15. Éxodo 20:14. El ma oklik uyatan awetshibi. Éxodo 20:14. Ma chik ba ma tiali. Éxodo 20:15. Ma tus. Éxodo 20:16. Ma tzibolal. Éxodo 20:17. Bello. Amén.